Moj otac. Moj otac je radio u policiji, a tih godina, koliko se ja sjećam, u Crnoj Gori sva deca vojnih lica i čiji su roditelji radili u policiji su dekretom navijali za Partizan. Prvi put na utakmici Partizana sam bio kad sam bio u vojsci, u Pančevu sam bio u vojsci. Mislim da je to bila zadnje kolo, ne znam koje godine, Partizan Sarajevo, Partizan Sarajevo, Slobodan Janjuš je branio i Partizan je tada overio titulu tom utakmicom i ja sam bio na jugu. Pa čitava ta moja generacija koja je igrala sa mnom u Partizanu, ne bih nikog izdvajao, dobri smo prijatelji. Definitivno ove u kojima sam ja bio akter su mi upečatljive, pa dve utakmice. Naše pobjede posle 14 godina na Marakani u jednoj zvaničnoj utakmici protiv Zvezde mojim golom, to je bila 92. I normalno utakmice protiv Celtica u Glasgowu gdje smo izgubili sa 5-4, ali s obzirom da smo prethodnu utakmicu dobili sa 2-1, prošli smo dalje. Pa kao klinac najviše sam volio Mocu Vukotića, Dejana Savićevića, listom Partizanovci. Nikada ne bih ni navijao, ni igrao za Zvezdu. Pa generalno navijačima mislim da bi morali da budu manje militantni, da manje bude ekscesa na terenima. Očigledno je da je ljubav navijača Zvezde prema Zvezdi velika, ali mislim da se pogrešno ispoljava. To važi i za navijače Partizana. Evo još jednom onog detalja zbog kojeg je Budimir Vujačić, strelac jedinog gola do sada, opravdano dobio žuti karton.